ባህላዊ ክዳውንቲ ክዳን ሓበሻ ሽፎን ናይ ኣክሱም ፈትል ዙርያ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብዝለኹሞ ዓይነት ናብ ዘለኹሞ ቦታ ክንሰደልኩም ንኽእል ኢና ከምኡውን ባህላዊ ኣቑሑ ከም ስፈ ማሕዘል ኮታስ ስኻትኩም ኣብ ቀረባ ክትረኽብዎ ዘይትኽእሉ ነገር ክንሰደልኩም ንኽእል ኢና በዚ ታሕቲ ዘሎ ስልኪ ቁፅሪ እደውሉልና ሰናይ ምክትታል ሰላም كمي قليكم فتوات تخاتلتي جرا انجلش دحنيكم انا دحاني صبوي زلخو اوكي نلو ما عند خلصنا اي ام بيزي ويك اسرح تجاناني قالخو غزي سينا لخو نوال كمي غيرنا قنول نخل و انجلش كنرينا بعدنا اوكي اتا كل شاع لمرتن مسلتويتن زخونت قالتايا اي ام بيزي مال كدغاغم كله بتعم يزصل سلازي كالوت اوبشنات لو ساتون كمي غيرنا نطقم نخل انتي مالت يوم كنرينا اوكي things are really hectic انتي مالتي hectic مالت كمزي بقى غزيز سان ويكا صعق زلو كمزي crowded كوين لخ مالتي I'm really hectic okay ويكا things are really hectic ነገራት تعمي crowded كوينو من لو صعقو من لو مالتي okay ስለዚህ I'm saying that I'm busy okay I am up to my ears I'm up to my ears isn't when up down من زرحو ነገር يقولون برقت ግን when you say I'm up to my ears بتعمي بيزلخون نموال نتكمل حدا بهلاوي أزرار رأيي okay I am tied up tied تايمالتي مأسار سلازي I am tied up الحيلنا تأثير أي زلخو سلازي like تأثير اللخو مالت كمزي إسرويت or something زي كونه بتساعق الصراحة جن منقصقاسي إنا اللخو ويبتعمي جزي حاضرني الله ويكا I am busy نموال we can use this option okay I am swamped مالتي مالتي رغرغ ما زخونه رغرغ يزبحال مش ጭቃ ያ ስለዚህ I am swamped ማለት بتعمي برغرغ ተታሒዘ ኣለሁ ስለዚህ like رغرغ ከመይ ይحዘና خሎ ንዓውጽ ወልኩም ሊስካ ተኣቱ ስለዚህ በቃ ነገራት በጣም crowded እና busy ከገሩና خሎ ኸአ ከም ረግረግ ይዝኾነና sometimes በጣም ስራሕ ልዕሊ ስራሕ ከድረብ ከሎ ስለዚህ this word will be better okay to use I am swamped I'm really swamped I just want to take a break I'm swamped I don't have any time even for lunch I don't have time for lunch ንምሳሓ ኳስ ግዜ xsab ዝስእን I am swamped okay I am preoccupied I am preoccupied تمالتيو بتعمي تجنانيقه ኣለሁ preoccupied ማለት ምጭናቅ ወይካ ተጨናንቃ ማለት ስለዚህ I am preoccupied ክንልከለና ተጨናኒቀ ኣለሁ so ተጨናኒቀ ማለት ብስራሕ እዩ አዚ okay بسرح ተጨናኒቀ ኣለሁ በጊዜ ሕጽረት ተጨናኒቀ ኣለሁ ነው we can use this option I am buried in work buried تمالتيو مقبار ስለዚህ ኣብ ስራሕ تقابير له أو صراحة جرت تقابير like أو كالي بوثا يترخونن كمالتي أنا تم زناقع بوثا خوري هال whatever else سازي يخترخوني أي تخيلون so I'm very in work زي أخبار قاليا قليا بدعمي أو صراحة like منم جزيز بهاللقى زي بدعمي crowded like more than busy خنكون كلنا نتكملوا sentence okay I am busy so that I can't even go to the bathroom يا طعم استخدمت معناتي كم ذا قدامي كم زي لكم انا حواتي I am busy أتجراني غير له so that I can't even go to the bathroom ناشنتي تكون مهار كساب السعانني ناشنتي مهار كساب السعانني بالطعمي تجراني قال له كم يعني شنتي تكيل كامل ماكسيموم حمش طريقات جديد هون فيانو لذي شنتيت even كيرا خسام زميل سكوس جزيس إنا الله بالدعمي بيزم وخان ناس سبنا خرب بقلنا زوم مالت نسمع وراها ريهم كنت أمن خيل الله رفع بشيس okay next I have lots to do lot مالتي lots اللوت مالتي a lot is in by the way a lot okay بزح مالش لذي I have lots to do مالت بزح زقبارك بزح زعية علني مالت زعية بزح عية لني
Okay. I am overloaded. Load ማለት ሸኽም ማለት እዩ overload ማለት ከዓ ካፍቲ ካብ overload ማለት ከዓ ብጣዕሚ ሸኽም ክህሉ ከሎ ስለዚ I am overloaded ማለት I am busy ማለት እዩ another meaning like I am overloaded this week I have been overloaded this week እንሕሪለ ሳምንዚ ብጣዕሚ overloaded ኮይኑ ወይ ከዓ busy ኮይነ ፃኒሐ ማለት እዩ so stretch ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ዝምጠጥ ንኣብነት ላስቲክ ገለ ብቻ ኢላስቲክ ዝኾኑ ነገራት ዝምጠጡ stretchable ይባሃሉ ወይ ከዓ stretch ማለት ዝምጠጥ ማለት ስለዚ stretched ማለት ብጣዕሚ like ውጥረት ተወጢረ ኣለሁ ማለት እዩ over stretched ማለት ከዓ ካፍቲ ዝግብኦን ላዕሊ ብጣዕሚ ተወጢረ ኣለዎ ስለ ዘለዎ ናይ ግዜ ውጥረት ንምሕባር ማለት እዩ okay ስለ ዘለና ብጣዕሚ ናይ ግዜ ጭንቀት ንምሕባር we can use I am really overstretched this week ኣብ ሰሙዚ ብጣዕሚ busy ኮይነ ኣለሁ ማለት እዩ okay overextended extend ማለት እውን stretch you ግን ካብ stretch ዝፈልል ከዓ بزوجان extend موسخ مع زوجان amount موسخ okay so I am extended نحرلها the same extend the same meaning إذا لو مثلا بجمع overstretched and overextended okay bigger fish to fry I have a bigger fish to fry this week or I have a bigger fish to fry on this month أزور حزين عبي عسى بسلني no a bigger fish to fry ማለት ናሽተ ዓሳታት ኮነ ከሎ ሕዚ ተለሰለት ውስጥ ነብለሚና عبي عسى خون كله أبو لك it takes a lot of time yeah ስለዚ I am busy ንምባል ከም ኣባህላ ይብርግጽ ግን ያው ተባህላ መሰረቱ ታይተለሃ ያው عبي عسى ስለዚ ጸገም ብዝብል ወስዶ ማለት ይከሰ I have a bigger fish to fry this month so I can't even visit my family. ቤተሰቤ ኳስከሪ አይካልኩም because I have a bigger fish to fry because I am busy ማለት እዩ okay I am stressed ማለት እዩ ጭንቀት ከመጠኑ ዝሓለፈ ሐሳብ ማለት እዩ so I am stressed እንሕይልና ብጣዕሚ ተጨናኒቀ ኣለኹ it's all about the time and ያው ግዜ ብጣዕሚ crowd ክኸውን ከልኻ we just feeling now stressed is how so we are talking about the time and about the feeling at the same time I am so busy that I can't even think نحسب كساو زسانني ብጣዕሚ ግዜ ሲእነ ኣለኹ ወይ ከዓ ብጣዕሚ busy ኣለኹ ማለት እዩ okay ንኣብነት ካሊእ ሓታይ ክንብል ንኽእል I am so busy that I can't even eat my lunch I am so busy that I can't even eat my lunch وسحي كوس من الأحساب سأنني busy خوين الله جزء سئين الله I am so busy that I can't even بتشوف زغنا مالت معلتاوي جدا كجبارو زجبوا من نجارات جن مالت مسحنا هاي العالم تسين وعلن جن جنة ذاكل sometimes it happens to be honest أصراحة يقاتم يو صراحة بيسختكم كلها مسح هذين لا عشان تبص عنا جاي يقاتم نو جن يا معلتاوي نجورو من نجارات جن كن حالفو بسنك جزء حترت كن حالفو نخل نجارات هذين لاتنا مكروه من عملت I am so busy that I can't even go to the bathroom كم تقدم زوالكم I am so busy that I can't even think I'm so busy that I can't even give time for my children دك إيقاس جزء مهار كساوي السعنانية busy خين زلخو or something like that I am so busy that I can't even sleep I am so busy that I can't even go to home لو جزء مهار كساوي السعنانية أو صراحة مالتي busy كوينة الله so كم زناقبرنا busy مهانا كين قلت نخيل we have a lot of options like just مكروم okay so نلو معن خلصنا زين سنير guys كتالي بغالي فيديو بخالي تستخسرون رخاو I'm really gonna miss you and تفتي خموز فيديو share like subscribe مقوار كي تلسعوا see you next online private class انتدلي صوت بس تريوز لهم سلكي كدولت وليهم بواتساب بإيمو ويكا تيليجرام كونتاكت قرني نلو معن تي كلاسنا ازي مسل
هوب سلا حلوف كم يجينا خمس زارب بتوسنا ملك ترديكم كخون تصفي جذر كتسألي بخايت حس تخسان رخام قلنا ميسي جايز باي